Pošto je trener? Trener. A imaš ovi manji brojeva, zadnji 40 i još nešto. Pošto ona 20 maraka. Evo, za tebi, da. Ovaj materec ide od mene. Ovo nema ni čulo, pa nema jebem te, ja. A ja. Boga su baš Amira i jebem materec. Marka rukavice, Marka Paloma. Ja imam rekao imam za njega. Nemoj bogati se ti puta. Ja nekome da radne manji broj, nek nosi. Stavire, ide. Ne možeš pustiti. Još je dosta, pa sam rekao čovjek odmah. Evo majke, još su ti dosta. Ja čovjek odmah Hajde malo Marka Palome. Evo ga, svijetu, vidi, evo čovjek snima. Ono snima čovjek. Njega zove snima. Hajde Marka Palome, hajde. Marka rukavice, ma haš što ima, vlazi. Idete na internet, što pa verbung pravimo. Zenica, Zenica, čaršija, pijaca. Zenica, Nicaze. Devize. Ja crpi. Šta je? Kako? Ima. Burek, zapo Markić ima, ja sve tu.